Indundi.com. Aiko Kwari jefe gusushaka na wundi yo kugeza nkaugeza none se bite wambwira kure yanje niho baho wakunze rimwe gusa ntuzosubira niko kumindutse yacukangwa n'ibihinda byinshi ntacyo bimaze menya ko inyuma y'inyungu w'amahazi ukwikiza ntukajyane n'iby'isi kuko ntacyo wumara reka kwiyamamaza imbugu bicanga ari aho byona cingeze reka kwiyamamaza ibuka ntacyo maze tutari kumwe kazoza ukabona iruhande yanje ntarengewe ibuka nta muhungu wahwanye nanje indoto zawe zose zacize ukuri kubaduhuye yacukangwa n'ibihinda byinshi ntacyo bimaze menya ko inyuma y'inyungu w'amahazi ukwicuza ntukajyane n'iby'isi kuko ntacyo wumara reka kwiyamamaza imbugu bicanga ari aho byona cingeze reka kwiyamamaza ntukajyane n'iby'isi kuko ntacyo wumara reka kwiyamamaza imbugu bicanga ari aho byona cingeze reka kwiyamamaza ntukajyane n'iby'isi kuko ntacyo wumara reka kwiyamamaza imbugu bicanga ari aho byona cingeze reka kwiyamamaza I go by the name Flow Nibasa Ngiza Sedo Chris Dallas